Kipai Kristan ka Balang Catholic, Our Lady of the Holy Rosary Church Mawlai Mawiong. Kila ay ka buram daga jingmen hadin bakani ka Balang Shnong kalayo ban say ya Iwei Riewniam sister naga seng FMA i sister Idearlang Lyngkhoi. Hakasautrek jong nailar ahja pulai i sister Idearlang Lyngkhoi la pendap ya ka jing pinsmai ka jong i kum i Riewniam jong ka FMA. Bad ya i la pha da i Mother General ban let ban tre kum i missionary Sharom. Hakamas bakhoy kabala penlong haying menir jong kabalang Shnong kabala penlong hakan riutarek jong nailar lawan ban kenya du Father Muk Turkey ubade u Rector Xavier Junior Reid u Father Primsing Rapsang ubade u Parish Priest jong kamausen ram ki Riewniam ki brother ki bahiying bahasem jong i sister Idearlang pat ki pait riunget jong kabalang I Father Muk Turkey haba ai jingkren ilaong makitu ki bala ban jubab ya ka jingkhot jong ublei limba ki jing duai bat ka jing yarap ki kme ki pa ki don ya kalad bakin poi syakathong hakabay day pa ka jing puli hagani ka sngi kababatay syapang ka jing kala dor jong ujisu ubala batay baya ka jing kala dor jong ujisu laya thu lupa nadu ka jing tho pakhod ka jutang barim bat ka ne kaya hap bat ka jing shim smai jong sister Idearlang namar na ka jing im ka ba jinjar ka ba iman ilayo ya ka jing kerku bat ilala ban pitshan na ka benta la ka lawe ka balang Hagani ka sngi lapin ko burom ye sister Idearlang daga seng samla ka Balang Shnong pat na kiwe. Sister Idearlang the sister ila shem negative mind kapadu hagasi oding wala that but in sale ban ready shawai ni duai ke pang na ta jani ta kasi kadani ayu yo lei ba ai kaboa da kajing lain ban yang ni adu menta dan baru mulai setelah ini adu menta nang ai bore
Berharga lupa apabila dalam lupa dan lupa ia kesinting pun berkurai. Doa ini bisa dijamin, berada bagi sesuatu ia kesuruh pun bagi dijamin. Minum dikabin ban long kinong yo patenglah batu. Tubain buat sensyar kami. Harga tinggal mengawai jamin siang bakul. Mulai mulai tinggal melaju. Ibalang Lyngkhoi ki Shnong jiwa utara jemi di sekeras kakabo. Nama ngai I nama skin jiwa dak mat macam. Ya u labora bala panuna daulai pa. Naipa kata kabura makara. Kalakren hau barka. Uni ulo ukhon bagi jana. Ya uka masimoha ai. Ya kami katakan kabar orang ni nilai esok membang berana bagi hal untuk berkuat. Bangna persiapan siswa nidam John Prophet. Terpilih jimat jaga cinta lupa. Kumpa hine jaga syarat kabatishan jaga jaga berdiri senyum. Hadu manusia kasih. Bad manusia urmi hati dono jompi. Kakye jomtra. Pujistu ulakaman baru yang Petrus, Jacob, baru Taraju, Yohanes. Baru dalam terpang ini melo berjalan. Karena tidak nyepet, ulak-ulak kadur kadal. Kemaju kelarisan pun kesini. Bertijaju kelalik talam. Kendet-kendet kelajuki yang proses baru gereja bagi akan baru Yesus. Dewa terus pulang baru Yesus. Kontra kabahan insan ini. Nadame kwa ngantau ini likely yingkra. Kawai proses bakawai igaw gereja. Kabaw kantran ulo apnai ulatap yaki. Bakawai kesur na ulo kalam. Uni ulong pun kaye jana. Yaga nasmo bahaya. Terus nabyo. Habak sandan ke yesmo ye kata kesur. Kita ting her. Bak yadan ulok hakende. Uji
Jisu lawan baklata yaki. Toyin jo laong watshati. Kumta kilakmin baklayui baomdan manu laitam Jisu. Kata kilaman hiar nubrum Jisu lakam yaki. Wadetu hanu yagani keciliui. Tanda pun beri ulamipan na kecilia. Kagos pejamutra. Parish. Metas ni kadang usang dua kedega sni buram kajik ladur jom tra Jisu ni yo ijing kai na kedega sni buram hanrai nama ka kedega sni ni wan ayu yo player kata jihad jom play Idearlang nakwa dunia day kadega si buram but kawai ka jing shisha kaba mani baro ni beban kenmau darbo kata day kajik khat japle abani keren bagi hinari ilom ni syai keli. Kajikil ada dua jauh try Jisu. Kata ini syakam kajik hot jam try Jisu. Kamdei tangka jingjia kalau kalau Jisu mula tapi haki sedran jam bancu pelang yaki lese basang lima asal pula henry pula hak yaki nak berkat batu nama pula kuat dan yaki mau udang kajin hak kebakarkan dihaga jing boleh menikam dari jam kali kesini bulan karena kita Prophet Daniel ni terusnya punya Prophet punya Daniel punya cerita kerajaan ukur beliau dari kami ketemu kepada kami dan khas yang saya pun jauh. Tina ada kejutan baik kelas tersyani bahawa Jisu ulang pun ulai ulang Mesia. Kaneka tersisa bahawa Jisu ulang kuat dan Kristen dan kabar kiu siapa belum kabar penpal yang berulang jauh kaki serang jauh. But bukan ada jami tip, ada jingin jami ni tip bagi wilayah madu, ada jingin jami kita kipor kabar ni snow, kemen ni snow, crowd ni snow, pelak ni snow muyau day, nama apa? Sehingga yang mat, yang kejingnya orang kue, ina lapan, boy, siapa jingjok, ina yohan, boy siapa thong jumi, yakum ini lenti kebahan apa? Akabah dalam kuat kebahan apa? Sastam, yang yomat, kejing snosi, kejing jenjang, kejing tenju, Henry lada ni nang unowan
ba ya ta Lyngkhoi kuno bansya ya ta jing jing jar ngin poi sha ka jing jar hari ka jing kala do jam putra Jisu rengka bagi senram jabu ulahia nau tablo berkat kau dalam dia ulah batai syakam gajing khot Oi mentara seni dia sekali mulai dan teng dengan khot ke gospel agak kuat Jisu wan dia ulah keren syakam nu hapan Lensia Jerusalem but hapan Sya Sitom hapan Sya Lebeng Aki Pejong Kiran Baju but hapan Yak Rakadina
agar kita berbawa pada dalam mesin yang berpuluh. Dalam ayatnya yang dilakukan dan baik laai akan sebuah om. Tosin bagi negara di baru nama negara dalam berpuluh sesenam juga. Jika kita bermain dalam cukup, ya kepada pembinaan bertahan ini bertahan bangun, nak bertahan lima itu. Oleh ini bertahan Mawiong. Nama kata Tuhan, kata itu mentai kecil sesuatu apa nak yang cukup pun cukup, yang kecil kita dalam rumah cukup, banyak kecil itu cukup sampai baru kata apa seperti yang kecil mana cukup, itu ruasnya mengambil, yang kecil yang apa buat apa ini. Ini kepada yang pen, yang kecil keluar yang jangan kebaran cukup, waktu tubuh yang kecil yang pada kecil yang cukup, merawat yang seperti pada ini. Doa memani yang kita yang besar dan Islam cukup, menjadi kita kita baru mesti cukup, tinggallah oleh mesti makan. Tuhan bencana ini menolong kehidupan jiwa ini. Namun ini oleh penempatan lembaga kecil terpamer kata kemarin sejauh ini jumlah. Jika terpisah kuat kurang juga, lembaga kosong kuat nanti berkurang. Jika terkuat akhir misalnya dalam cara negara sedang berprojek macam ini. Jika pamer kurang, Tuhan mengingatkan kita sendiri. Penroy sepesan, jika ini berkait bahawa terus menghap sekian kejadian, yang dalam beberapa selamat, mereka bersyukur demi Francis Paul Juni, berbeda dalam syukur, kekenur kisah yang bahawa berbahagia yang dalam Tuhan. Amin. Ulang raja Lyngkhoi bagi kau jangan bertanya. So kita yang berlaku sekarang kawasan ulang raja. Sister Idearlang, Lyngkhoi, Nabata Gajing Ship, Ya Gajing Smai Bakatu, Bantrai Hakabri, Songa Chongtrai, Kom Isamla, Pila Long Shisha Kamlu, Nabata Iwei Pat, Lingba Gajing Im Basngaurit, Batbariumle Gajongpi, Minba Kidangdon, Hakasen Samla Gaklik Mawiong, Tekutta Ni Ai Gajingaro, Batshibun Gajingkerku, Nabata Kamishan, Bathamai Jongpi.
sok kan kong yang apa sendiri. Jadi orang bunta, apa orang meru, suara bagi orang bunme, idon gaji Shnong, idon pun tu lagi Mawiong ini apa Mawiong, kita dong Riewniam penting senang. Kayeng kesan kami pada Balang Hablok si, mo kayeng kesan kami pada Jenis Harumnong, kayeng kesan kami sister Pan Kentiu, Miri Jerwa Tariang E, kayeng kesan kami sister IB, Miri mo, lendok kita nak apa Balang Shnong, kita mesti nak mulai pada Shnong menampak, ngingat dia Riewniam boleh disokong kong, mo kata kita sisa. Kan mau hal ni abai pada Patrick orang yang berada Parish Mawlai, abai terwama sampai yang awal dengan don kepada don sesar ni pokok muki, ndrei impat day ikon ikti jongpi ni nama Mawiong, di Balang kah ni Balang sanang ni, kita kemen batang saya kemen muki, dalam don ikon ikti jongpi ni, mau kami gerang bakalan seperti belah ekor, dalam ini ikon ikti jongpi, insang bagi so kemen badon Riewniam naga Balang Shnong dulu. Jika tak ada kita Shnong bagi don ini, bantu power hati. Pensim nak kawai kat kita Shnong, mo sim nak kalau kajuk lagi. Ini Riewniam berdapat Shnong dulu, kita jongi. Dari kam terpang mentara sungai pat, ba naga mentara sistem Idearlang, mo Lyngkhoi. Kumbalang orang Balang, ibang kita don mengihan yang Mawiong, laban ini 4 semua kharut, mo di kata kita Shnong dungi bentang sorong so komen kabalang wa banyak tu happy harga beda tak dia nanti jong ni gaya kesan sendiat ngalapan bimbit au kepa jong ini sestara dia lan ladang akan bentang di sutunat nem gaya kesan dia pergi sutunat nem banyak tu ini sisa dia nanti jong gaya kesan nanti yang kamu lihat apa fikir ni sisa kena gaya kesan kadang hampir kejelek Ukpa kami. Di bakwi dia Katolik, di kami dia Katolik. Dia Kristian. Dia tak Kristian, dia ikut untuk pesan. Kalau dia tak tulai, penghun Balang ini, lalu dia semua nak kapor bayar Balang di Balang nak mau ini Pak Thomas Sebong. Lagi wearing apa mesin berbuat, bandai yang sen demi. Sisa lagi para kuir, mau para kuir itu, wasnai kuir beliau dan kong. Lalu jangan banyak semua kami yang sistem Idearlang memang tentu kan paham jadi banyak pembek dari komisi pada orang lupa mereka orang kegiatan bersekayuhan mau nilai sah kerja dia lek minta mereka minta apa mau kabor mau beli ikan pelan mau beli nak minta yang tu berdua lagi mau kumagi kumagi semua mana baru ini men di parah dengan sestara Idearlang kita kena ikut separah ini di bawah nyumur cendang ada kentai boleh nak berkuih dengan dia nak kata kemai dengan dengan kegiatan lain ni dari Riewniam mo dan dia ke bawah mau boleh pun ini bomlah mau boleh dengan yo Riewniam pun nak kata kaying kepada kegiatan nak kaying bisa menjelek dan besok pesan pada Katolik Papua ni senayo ke sok ban boy saya dah tahu dengan Riewniam dari orang san di Kong Martina Lyngkhoi bagi bak piti ini Ni nakayeng kasam salusin ngi dan nang hang ne kroi ban ai ka burom yau break try kanra lingba ka ching im ka ching khat ka bakr pal bala ai hai sister ai jadan ngi sokmen ban dan nang ringka ka phi ki pa chong play ha ka ni ka Shnong Mawiong ka ba itanan ban yo I ka ching pun chong phi kroi kham tam ki khun samla Kukun samla ga khat ga wer ya phi wat shakting ban ong em ya ka ching khat jong blai dei ban ong hoi haba phi asngawi ka ching pasyo jong blai
hak the long score jampi. Bapila teksin aku bentang jonga. Te mentah hane adap dak jingkan ke bakrau ban yang ban ai pri pi baro ban hane. Tani kong syak ma ai ka terwok pablai ya I padar mu ibadai director da savio jure ibadai ru inong knya ba hakane kesmi lambat I father prim sing rapsang belawan nadu namo sungram ban ai men sim ba duai nang na ka benta jonga. Te kubli shubut padar Epi baro arko bapila apply for kanang banwan manodangkat lang badrakhi gani kesmi to blay kerku kerdo ya pi bathe sen ke jai e jong pi baro tenga ai kublay ru ya ipara telas for nonglang bade I praramba wala da indan hapring jumi hangneru nama ka jigan kam bun kam jumi te ngaduai ba ublay nang yai smart carry I but don kat bat I barbor Kajing kublai, ngapan pau kajing kublai, Shai Provincial, kata na Port Shnong Province, I Sister Rosa Pingruk, ibadai ru I Madam Mistress Jengah Mentua, kapar bangalong novice, I Sister Isabella Suja, but I Sister Elizabeth George, ibala sangani nga hakti hakjat hapring kideki prasnan. To blai kerkuye pi Sister baro olada pingdan hang neru. Ngai kublai ru yeki Sister badai pet tak mi inganado banga joint school but ki has Sacred Heart girls hadu banga the pass matric but ru ki por banga dan ha convent banten tebet yelade omtang ha kaliang kapule puti henrai nagbanta barok kiliang kaji kublai ru kalek cha ki Sister badai pet information hadu banga joint ki pri aspirant postulant but novitiate hadu bangana poi dan shimni kaji smai balikong kunjuro yaki superior baro badai pet hagi por bangalong temporary professor sister te ublay kurku unri unda yaki sister baro namata kituki jingle bhaju pi bapila ten I tin sneng bapila ai namata juma kajing kublay ru kale shaki sister namongai community kata I Sister Teresa Komswan ra indon haneru kum inong yalang hiyeng bat nong pet nong kmi ni kijinong kambaro ba na kaway kapor siya kaway pat ilalong barbar inong yarap bajan na kabanta jumni hangni na ay kulay kamtam ni Sister Bernadette Sangriang wala da indan bat ni hangni nanta henry ilapan bit lapan bianglot kamtam nang tagajing ipu ipiyeng ni duwan dupat nam tagajing liam hakane kasmi to kajing ku blay kanyay don bat pi baro barabor kamtam kakam batmai kabala binshet happy bantrai na banta ublay
jing play ka let you sha ki sister baro ke balawan na long mai bell phone FMA outreach but kiwi ki community ki balai don bat ni mentah hangne bat ru ngai play ki brother ki bran hangne balawan na pesutanat lang hakani kasmi ka jing don jong pi baro atin phu kin phieng ya kani kasmi kra PI hop shit hop bangan im baha im niat bat bangan yai bo ikidin jat jisu ubala ai ti teli telan na de na kabanta jami baro te mei bat pa ba e da aiting in sukulyang ya kijing na baha jumpi to shim tang kijing duwai banga bu bat krpa yang trai nang bo nang thau baun nang pe nang sumare pi baro angut da kijing e ba jing isin e jung ngai play yai himmen ki parajana ta irang kensai Basil David Daniel Ban Fernando joyfully but Samuel pila long shisha ki para ba minot but shitham habun kiliang pipin dep hok ki kakam hakaban shakri ya ublay kumjuro ya kiyeng kasan to ublay kurkuye pi baro na ai kublay ru ya immediate pae kibamna banedon lang bat mi mentang ne namar kajing long temben jengki to blay da kajing e jeng pentingan bat ai men siamiki baro arut